Dear Mr. Lonely. 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 Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikadmyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingan di tinagan awela adina inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Siyak ti nauna kada kami nga kakabsat. Ngam siyak latta ti di makaasawa. Ket agdanagak gapo iti dayta. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Wela dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Anya ti kunam, tatang? Niading mo, George, kunak. Mga asawa ka no matain. Anya? Ne. Apay akas ti reaksyon mo, anak ka. Tatang, apay a pinalubusan nyo ang mga asawa. Kat manulang titawan na. Saan nga ubing tikabsat mo, wela anak ko? Ni tatang, sa anak pa'y anak yung asawa? Pinalubusan nyo kit din ni George ang mga asawa? Siya kumapay ti umuna Kasano ko mga raw na makiasawa ka? Katawan mo tinyam amom kada kami anobiyaw manakaw. Anyan tungay ti baga dagiti kaaruba. Numaamuan da ang mga asawan ni George aburidak mi. Ay, uyawan dak tumanan. George, agsarita taman. May papanitian niya, manang Wela. Naibagan ni tatang ti planom ang mga asawan. Abay, adi mo imbagbaga kanyak. Ay, wen, manang Wela. Into no may atawan. Agkalay sa kami ni tinobyak. Sana mabalintikas na kanyak, George. Apay kumaasa na mabalin. Kat kabaalan mi matantag pamilya. Saan kumamatakas ta, Urayam pa'y ang makiasawa ak amanang mo. Ha? Ni manang may. No mga asawa ka, di siyak tulang ti single kada tayo nga kakabsat. Ay, kat gagangay na manang Wela. Saan pa'y siguro nga oras? Tapno makiasawa ka. No apay mat ngamin a cute size da tao. Iso siguro nga awan ti mayat amang ikalay sa kanya. Ay namanang, dumteng tulat ta ka diti parakan ka. Dinak man bulangin na kasta si ka George. Amok, ibagbagam lang dayta. Tapno palubusan kan ang mga asawa. Anya launay ay ati pampanunuta, muela. Italaang man akasta ka. Sigud mo't anhalaaw ka. Adala pang panunuta, Gina. Di ka di maipapan iti kalay sa ni George aburidakyo? Apalak dagiti kakabsat ko. Adantun bukod da pamilya. Ngam siya, uray nobyo. Awan pa'y maisamok kadakwada. No saan siguro a forfeit ti height ko. Amangan no nakiasawa akmutan. Mangrugi ka man ako nakon. Awan mo ti dakas na no forfeit laang ti height mo. Tinapatag kat nasayaat ka atao. Kan kang runaan na, responsable ka. Dayta tinapatag. Ay na, Gina. Uray pa'y kasanok kagagat ko, no kastoy latta ti height ko, at adda ama turn off da kanya. Ala, saan man aday ti pagsaritaan ta? Intakat ag meriendan. Mabalin ka di ngagsarita ta, Wela. May papanitian niya ti pagsaritaan ta, Rhea. Nadamag ko nga na kursunadam ka ni Sir Harold. Ha? No siyak ti si ka.
Di kan mang namnama ang magustuhan na ka ni sir. Ngamin, itikas ta ang height mo. Imposible ang magustuhan na ka. Natatayag ngamin dagiti kakabagyanan niya. Jack amo day ta nga ibagbagan, Rhea. Anong asino kumangay, ti kayat na amanayunan iti 4 feet, ti pulina. No awanan tinasayat nga ibagam, mabalin ka di apumanaw kan? Di ka kumamanaktak, taado ti trabaho anas kan nga aramida. Apay, nasaktan ka ka di itimbag akwela. Iso siguro nga awan ti agdaton kan ka. Tamabuteng da amanayunan ti pulida iti 4 feet. Nya, Hoy, wala! Sanguinak! Jack kaya ti makiapakan ka, Bricks. Hoy, agraraman ka at talagan nyo, Apay akas tamot ng tibagbagam. Awan mo ti dakas nga amok ngayon naramid ko kan ka. Di ka man naging didiam mo. Ay, di ka kumagsawi ti kasta, Bricks. Trabaho lang ti makagapo no apay nga daak ditoy. Awanan ti daduma. Di ko nam ka di kat Jack amo nga dapay plano nga agawin ni Sir Harold kanya. Anya? Angam sa bagay. Uray no crush mo ni Sir Harold. Sigurado asaan na kan tumit lang nga magustuhan. Anya ko matilaban ti 4 feet agasken ka. Nakita ka nagapo ka iti pharmacy itay agsapa. Sa ita, kayat mo manan a dumagasta iti grocery store? Daytoy ti solusyon ti arapaap ko, Gina. Anyat kayat mo asawan, wela. Gimatangak iti vitamins ko. Tapno barang manayunan mo't ati height ko. Saan laday ta? Doblek ti kanak. Tapno ag doble mat ti height ko. Imbes a suportaran na, katawaan na kit din. Amom friend, akseptara mon akasta ti height mo. Saan mo't a big deal no forfeit ka laang? Pagyamanam kit di ata na yanak ka anormal. Saan akas kadagiti daduma dita? Basta, rogya kon ti ag vitamins. Kan kaaduak ti kanak nga inapoy. Tapno tumayagan. Wala, anak ko. Pasensya kan, Ne, apay ka di, tatang. Pasensya kan, Jack ngamin amaw. Anya ti saan mo nga amo, tatang? Imbagam ko makanyak. Nga da tinadagsin abak-bak layem. Amangan no natulungan ka, anak ko. Bayam, bumawi akto kan ka. Di kay maawatan Apay adi mo imbagbaga kada kamay. Apay amasapol nga iliman mo. Anya nga ilimlimod nga ibagbagayo, tatang. Awan mo ti amok nga ilimod ko kada kayo. Mag-maintenance kagayam, anak ko. Ha? No sa anak pa'y nagdalos iti silid mao. Jack pa'y makita ti ado nga agas iti drawer mao. Anya? Awan sakit ko, tatang. Vitamins lang tinakita yung iti drawer ko. Aya! Wen, tatang. Rugyak man tag vitamins. Tapno tumayag man mat da tao. Kat saan dakon nga uyawan. Kan, amangan no makaasawa tungat ten. Wala no asino ti tao dito'y kusina. Si kamot gaya manang wela. Rabiin nga mangmangan ka pa'y laeng. Si kakit dimot, George. Daytoy ti kunada a midnight snack. Itaman pa'y manang. Wala. Takayat ko nga ron ti tumayag. Ay, narigat gayam no 4 feet lang ti height mo. Kanayon nga uyawunda ka. Ay namanang, urean niya pa'y tar aramidam iti bagim. At dantulat ta may bagadag iti tao. Aktal na ka man, George.
Kasta ti makunam, gaputan na tayag ka. Sana kas kanyak acute size. Sigurado ka kadya, tumayag ka, no aduti ka na, manang. Agasam man, 5 times aditi pandangan mo. Adapay merienda anayon na. May mayat kit di Tapno ag doble adagos ti height ko. Ay na, manang ko anapintas aya. Di mo unay timangan, tamangan met no ti kilom ti agdoble. Ha? Di bagadan to na kaslaka drum, when no saan? Kaslaka tangki ti LPG. Oy! Sika ka din dayta, wala! Oh, apay aya. Ay na! Kasla ka la drum iti dayta ang langam. Ay na, ad-adasaan ka na makaasawa no kastalaeng. Aglablabos ka na. Apay, anya ko mati aramidam kanyak ha. Ibagbagak lang matipudno Kayat mo? Tasip pangulan ka, ha? Anya! Anya man ang di mapaspasamak dito eh. Nakalalaaw kayo. Hay. Wala kang breaks. Sapay ada ni Sir Harold iti office na. Kasanulaangan na mangag na kayo. Ay na Gina, bagbagaman ta best friend mo akasla drum. Anya? Ulito man? Huston, Gina. Ay, agpapansin lang, dahil taabak lang. Adda ka din ni Wela, Uncle Tomas? Dapay lang iti silid na. At tumaw ka pa, Gina. Tariingak. No kasta. Nakaturog pa ilaang ni Wela, Uncle? Wayne. Kaya't nakanong amin ti tumayag. Ay, ad-adda alumukmag no kasta amat maturog ti aramiden na, Uncle. Day tamat ti kanayon kung ay bagaken kwa na. Ngam kaslaawan matimang mangag na. Riingam man nga rod, Uncle. Ta isurot ko kit di ijay Jim. Jim, Wan, husto tinangag mo, Uncle. Mapan kami man mo't ag Jim. Tapno sumeksi kami. ay kat una, Gina. Isurot mo man nga rod ni Wela. Tapno sumiksi mait. Ket makaasawa matay na. Wela! Wela! Agriing ka! Apay aya, tatang. Disturbo kayo, matitipan na turog. Ada ni Gina di tarwar. Kaya't nakakano ang makasarita. Nagsapa mo't ngay may. Anya anasapa. Hakat no sika tinala daw anarieng. Aya, Ay, kita am ti oras Alas 10. tatang. Pakipagalatan kan kwa na nga umay dito yung silid ko. Ay na. Bumangon kagid din. Ay, tatang. Napatagtibaga ni Gina ken ka. Iso ano siya ti sika. Bumangon na ka. Anya ti masapul mo, Gina. Oh, adtoy, isuot mo na ito'y, Wela. Anya ngay da ito eh. Basta, isuot mo kit di ta sumurot ka kanya. Sa dino ti papanantaya. Awanan ti ado sa ludsod. Basta, pagsaya atang matlaang di pangipanakkan ka. Shorts kan sando mat dagitoy. Amukon. Ag-swimming tayo anya. Saan? Anya nga rod. Mapantay di ka ipatpatakdar a gym iti asidag iti plaza. Damag kukot ng lukatan. Anya? Apay, di mo kaya ti sumeksi? Gina, among asa anak mahilig nga ag-gym. Tsak kaya ti mabannog. Dumngag ka kanya, Wela. No aramidem ti ibagbagak, sigurado a sumeksi ka. Kung saan laang aday ta, adun to ti agaram kan ka. Sa dino tinagapwa, manang Wela. Napanak man nag-gym. Jim! Apay,
agdakas ka di? Itaman ba na panunot mo ti ag-gym manang? When tabarang sumeksi ak. Kita klaang no awan pa lang agdaton kanya. Wana manang. Kanayunam to ti mapanag-gym. Tapno sumeksi, kan makaasawa ka matan. When day talagayam. Basic lang kanyak dayta. Gina, anya daramidan ta dito'y mall. Yan tangay kat kimutong kan. Mabalinan na gumatang tayo di sandal mo, Wela. Daytoy nga ta. Ipadas mo man noong manaykan ka? Nagngato mati heels na, friend. Ay na. Bagay mo ti istilito a sandal. Tapno tumayag ka pasit Alakit din, ipadas mo. Di ka madanagan. Siyak timang bayad. Kasanon no madisgrasya, gapo iti day takasandal. Nag-OA ka matan, friend? Inayadom ngamin kan ag-practice ka ijay balayo. Kita haklaang, no ibagada pa'y nga agrup-rupa ka adram. Anya? Wan naskan arugyam matan ti mangisuot iti sandal anangato ti heels na. Tapno manayunan ti height mo. Sarda nga matan ti mangan iti ado. Tapno saan ka alumukmag. Kan kanayon ka nga ag-gym tapno sumeksi ka pa'y. Wow! Bagay mo ti kawas mo, Wela. Agyaman nak, Gina. Kabaalam mo't gayam ti magna, nga uray nakasandal ka. When manumat nga aldaw nagpraktisak ijabalay. Very good nga rod, no kasta. Iso na lang, tanasakitan ti saka. Gapo iti da ito'y heels. Gagangay na, tay talaang mo't nag-heels ka. Mayruwam kan tumutlaang. When matkit di friend, panagkunak. Addan tumot ti lalaki amang ikalay sa kanyak iti kastoy alangak. Saan ni imposible day tawela? Kita man tilangam? Kas kala teenager. Ay, miss. Excuse me? Amamo ka kadi? Siyak gayam ni Arthur. Sige. Anya ti madaydayaw anagan mo, miss. Wela tinagan ko. Nice meeting you, Wela. Likewise. Itala nga nakita ka dito Kanayo nak nga umay dito'y gym. Itala siguro ang nakita na. Siguro. Ayun gayam. Mabalin ka di ang maalat yung cellphone number mo? Oh, ato iti cellphone ko. Isip mo man ti number mo. Tapno nalaka ka ang makontak. Sino tay lalaki nga imasidagkan ka itay, Wela? Arthur ka no tinagan na. Adda ka din nagkinaawatan nyo? Nagmayat ti isam yo titunggal may sa itay. Si kakit di mad, friend. Tila madmadlaw mo. This is it, Wela. Agpapansin ka iti dayjay nga Arthur. Madlaw mo't nga gusto kan ka. Nakitak no kasano ti panang mingming na kan ka itay. Anya? Kunak tumot ngamin kan ka. Uray tamtaks ka iti imatang ti daduma. At dalat tamot dagiti tattao ang makakita iti kinapintas mo. Kas kumaita. Kita friend. Amangan numailawan ka manin amang ibagakan ni tatang. Kat saan pa imot nagdaton tayo dyan nga Arthur? Kaisuntulat na ti pagturungan na friend. Maala, panawan ka pa ditoy. Good luck, friend. Lalaingam ti agpapansin kini Arthur. Tapno makaasawa ka matan. Kamaudyanan na, napansin nak ni Arthur. Nagdaton kanya kat sinong batak. Nagkalaysa kami,
kat naragsak ti binangon mi a pamilya. Daytoy man ti pakasaritaan, to'y pagayam mo, wela. Agyaman na pagayam wela iti daytoy a pakasaritaan. Tunggal maysa, adda nakaikaryan na. Adda na ikari a single forever. Kanadamat na ikari nga agpamilya. Kat ita, napunasan ti danag mo nga amangan no saan ka a makaasawa. Ala, agtultuloy kumatiragsak yo asa nga pamilya. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan awela, adinan dinakamat ti address na. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo, kaniti madireksyon, Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan ngayon tayo ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Marlon. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga ibinglay ti pakasarita iti biyag. Parang makaipay ti adal kadagiti naayat a dumdumay. Bueno papagayam, hintay tinggan ti pakasaritaan ni Marlon. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Pangaasim ko maanak ko. Ituloy mo ti panagadal mo. Saan ang nanang? Tulungan kayo langan ni Jetanon. Narigat ti agtrabaho ijay talo nanak ko. Kan may sa, ubing ka pa'y. Katrumbang laang adda ka kumaiji pagadalan. Saan ang nanang? Talaga masaluta kon. Huston ti grade 2 analpas ko. Ay naanak ko, pangaasim ka di ta saan ko maakas ta. Kita am dagiti padam nga ubing. Agis eskwela da. Sige. Na magagagtak to inton sumaron watawan. Agadalak. Basta masadutak ita. Agiway-wayak langan itinwang, nanang. Anya? Marlon, apay adi ka pa'y nakapalas? Saan ka kadya mapan di eskwelahan ita? Saan, Dani? Di ako nag-eskwela. Apay ngay, Masaduta kon. mapantakit din. Saan ka di ako na ni maestra tayo? Asayatin tayo ti agadal, aging ga makalpas tayo. Wen. Ngam no siyak. Talaga masaduta kon. Tulungak langan dananang ijay bangkag. Anya, nagrigat ti agtrabaho di talo na niya. Iso ti sang kay bagadag iti dadakkel tayo. Wen. Ngam ano sa kun Apay, di mo ka di kaya ti agbalin na soldado? Saan ka di aday ti arapaap mo? Wen. Ngam. Nagbaliw itan. Talaga ngamin ang masaduta ko na sumrak. Isu asikalatan ti sumrak ijay pagadalan. Dani. Unay ka nanak ko. Nagbudot ti darang ti ilit. Ngam adda ka dito igarden ngagmulmula. Anya nga ron nga hinanang. Anusan ta isumot ti pangalalaan iti pagbiyaga. Ay, no kumangamin nagadal ka iti. Amangan no saan akas tooy ti biyag mo ita. Ay, saan abale, nanang? Kabalak mat. Kan saan abale adya akong nakaadal.
Basta maanusan ko matikabsat ko ti agadal. Agyaman nak tatultulungan nak amang paadal iti kapsat mo, anak ko. Awan ang yaman na, nanang. Kaya't ko ang makaadal ti kabsat ko. Tadyak kaya't nga agrigat tumat. Agyaman nak unay, anak ko. Takas ta ti kapanunutan. Kat sapay ko mga rod ta maanusan ti kapsat mo ti agadal. Nanang. Makita ko mat. Kat nagagat nga agadal ni Girly. Wan matkit di ay wan gayam. Apay, awan ka di pa'y ti plano yukin ni Glory nga agkalaysa. Awan pa'y, nanang. Saan pa'y kano nakasagana makiasawa? Tati ko na, maam-am mo mi pa'y anaimbag titong galmaysa. Marlon, Oh, apay, Glory. Kaslad na kahit mga ibagaan. Marlon. Ibagamon apay. Adda ka di parikot. Awan. Ngam kayat ko lang nga ibaga. Asapay ko mata maawatan nak iti daytoy nga aramidag. Ni. Anya ti kayat mo asawan. Marlon, agwin na swasta ko man. Anya. Wen, ado pa'y gayam ti kayat ko nga aramidan iti biyag ko. Oh. Sana bali. Tano talaga ada ti para iti tunggal maysa. Agsabat tulat ti dalan ta. Ngam, mabalin mo matlat ang aramidan. Di ka matlapdan, no anyaman ti arapaap mo. Wen, ngam, talaga akayat kong agwin na swasta pa'y. Ngam, apay, Glory. Anda ka din nagkurangakan ka. Uno, gapo ka di, tas anak ka nakaadal. Idinto ta di adal ka. Sana kasta. Inayat ka lata. Uray saan ka anak kaadal. Ngam sapay ko mata maawatan nak. Sapay ko mata saan nga agsaksakit tinakam mo, Marlon. Uray nakiwin na swas ni Glory kan ka. Di mo kumamot papasan ti bagim, pare Marlon. Pare, Nasakit nga agpaisto ti mapay kan ayat. Nga masapol nga aklunam. kasladyak maklon pare. Nasakit tiriknak. Gaboy tinapasamak. Nasakit na talaga. Nga masapol nga aklunam. Di ka pa idagal iti sakit amarikrik nam, pare. Pare, Igad mo kiti ti agtrabaho. Saan aday ta ti pakadadailam? un pare. Ngam, jak amuno agayatak pay. Kasla ngamin na igulpi ti panagayat ko kun ni Glory. Di tayo mo tigasat, pare. Ngam di mo isara tapusom kan ayat. Addan to ti ipaay ti Diyos at talaga aparakan ka. Agyaman ako na manong. Gapo kada kayo kanina na. Nakalpasak iti panagadal ko. Awanan yaman na ading ko. Kat pagyamanak mat, taingad mo ti panagadal mo. Wan manong. Gapo ta amok asyak matlaang tinangnang rona nga agnumar. Kan maysa. Diyak kaya't asayangan dagiti sakripisyo yo para kanya. Agyamanak ading ko. Manong, napagadal na kon. Naipasimpampayan ti balay tayo. Iso mga asawa ka kumamatan. Ha? Asino kumangay ti asawa kading ko. Nagadumat abalasang dita, manong. Adamat ni Layla akaaruba tayo. Nasingpat kan nagagat. Ha? Wen, ading ko. Ado di ta babalasan. Ngamsan akas karina ti mga asawa. Tanarigat mat, no asawa ak ti jak ay ayatan. Sabagay.
Anak ko, sigurado ka kad ngay ayatem day kaya babae. Unanang. Ay ayatem na ka nga tabay. Unanang. Mariknak day ta. Ay, Apay ka di, nanang. agdwa-dwa ak ngamin iti day kaya babae anak ko. Sabali titigtignay na. Ha? Nagpintas. Kan atidog dagiti kukuna. Kasla saan anairuam iti rika. San abali, nanang? Tanasing batmat. Amo namat siguro ti agtrabaho iti unag ti balay. Ala, sapay la ko mga road, anak ko. Love, mabalin ka di nga ikanak iti kwarta. An-anwam ti kwarta, love. Ada kaming pag-invest ang negosyo. Barang agdoble, wano, agtriple, paikit di. Usaram a kapital? Kaslakas di nga roden. Mano kumati ka sa pulam. Uray 10,000 laang, love. Ni, nagdakalmat gayam, love. When ta, pag-invest ko nga rod. Kinapudno na, saan laaday ta? 20,000 ti kasapulan. Ngam, ada kwarta ka 10,000. Iso ajay pang nayon ko lakuman ti daw-dawatakan ka. Kasta ka di? One love. Oo, anya. Ada ka di maitad mo kanya? Ala. Ikan ka nga ro, dintong bigat. Oh, thank you, love. I love you. Ay na. Ay ayatan ka mat, Leticia. Ay na, Manong. Apay nga inikam itidakkel agatan ni Leticia. Kaayan ayat ko ni Leticia, ading ko. Isunganuan niya ti kasapulan na. Ipaay ko. No lakit di ka baalak nga ipaay. Anya? Katwan mat. Kasta talaga ti agayan ayat, ading ko. Apay nga siyak, Manong. Jakmat maiturod ti agdawat iti kwarta ka ni Gary a boyfriend ko. Agduma kayo iti kasasaad, ading ko. Katno kastaman bilang. Nasaya ta. Tasaan asika ti agkasapulan. Ading ko. Sapay ko matamaawatan nak. Wen, maawatan ka, Manong. Ngam, di ka kumaunay. Apay, pangaramatan na kano ay iti kwarta. Adda ka no pag-investan na negosyo. Investment, Manong? Wen, ading ko. Barang agtriple. Sapay la ko mga rod, ah? Love, kumusta nga ije ko naman nag-investan? Nagbayad akong love. Ket, adda na pasublim. Awan pa'y masapol nga agtrabaho akay tapno adda income na. Kasta gayam. One love. Ala An-anusam nga rod, love. One, para matlaang kadata. Manong, nakitak mo dyan nobyam ijay mall. Ket, anya ti araramidan na ijay. Nakitak ang naggatang itinginginaan abag, kan sapatos na. Anya? Wen, Manong, ada kadwa na babae. Best friend na siguro. Nalabit akasta, ading ko. Apay, di nakadiimbagakan ka, arumwarda? Saan mat? Ang mga nuawan load na. Eso adinak inawagan. Ay, kita Manong. Amangan mo't no jay kwarta mo, tinapan na in shopping. Ay, Un nga raw, anak ko. Iso adi na kainayaban amapan ijay maul. Kas itinakunak. Agdwa-dwa ak ititigtig na iday jay a babae. ay na. Adday ta kayo manananang. Di yu kumamat pagatapan adagos ti kayan ayat ko. Ay napasensya ka na, anak ko. Ngam saan ang maikat day ta iti panunot ko. Gapo iti nakitak at tigtignay na. Uray siyak, Manong. Sabali at talaga ti atap ko iti dayjay a girlfriend mo. Ay na, nanang. Girly, ading ko. Huston.
Di yun pagtinulungan ti kayan ayat ko. Nanang, iawid ko ni Leticia. Agdan na kamin. Anya, Nanang, no agdan na kayo. O di, agkalay sa kayo. di na pa'y ngarod kayat, nanang. Ay, Apay, nanang. Diyo ka di kayat? saan nga iti kastanak ko? Gam na sayat ko man no agkalay sa kayo pa nga umuna. Tapno na saya at matlaang ti panagdanayaw. Sa nabale, nanang. Sumarunun to ti kalaysa. Oh, love. An-anwam day ta papel. Papirma ako makan ka, love. Ha? Para itian niya. Pagsayaatan daytoy. Tapno masigurado ti seguridad na daytoy balay kan lotem. Anya ngay tilinaon na day ta. Ibagbaga daytoy kasuratan, asikalaang ti akin ko kwa iti daytoy abalay kan lote. Kastagayam. One love, iso di ka nagduadwa. Pirma amon. Ala, sige nga rod, love. Pirma ako na. Naimbag nga orasyo. Kastamat kada kayo, madam. Asino da kati? Siyak ni Mary. Imayak, tapno kita daytoy abalay. Tapay, madam. Kat no nabayad akong daytoy abalay kan lote. Adami ng kanyak ti papeles na. Nagperma ka mat. Impag na ni Leticia. Anya? Jak amo day ta, madam. Kasano adi mo amo? At dadag ito'y apapeles. Nakalanad amin dito iti agreement ta. Inla kumun kanyak da iti abalay. Kat inton sumaruno abulan. Soblato kun da ito'y balayo kan tilotiyo. Madam, mabalin ka ding agsubli kayo inton maminsan. Tapag saritaan mi pay daytoy abanag. Sige. Ikan kayo itigundaway nga agsarita kan agsagana. Marlon, apakadak Ada pa pa na, ang mga numabayaganak ijay. Leticia. Ha? Apay Marlon? Tinong panak. Pakawanan nak mo na diswan ka, Leticia. Ngam apay nga inaramid mo ti kastoy. Apay nga inlakom ti balay kan ti solar. Anya nga lako? Saan, Marlon? Di kan aglibak. Amo kun ti amin. Gapo ta imay dyan nakagatang. Kat imbaga na ti amin kanyak. Ha? Lino kunak, Leticia. Imo na. Jay kwartak akinunam apag-invest mo. Ita, daytoy balay manan tinagdiskitaram. Kuha. Gapo ka di takastuyak laang. Gapo ka di tawan adal ko. Gapo ka di taamom ngay ayatan kaunay. Kat nalakalaang ngay yalis mo ti alipuspos ko. Dangganak ko, Marlon. Ilawlawag ko ti amin. Saanan? Awanan tinaskan nga ipalawag mo kanyak. Maawata kun no apay adi mo kayat nga kalay sata. Marlon. Ngam di mo maaramid ti kayat mo ita. Isublim ti imbayad da iti balay ko. No di mo kayat nga idarum ka. Guston pare, di ka nagladingit. Sana bale, tanasulbar matlangin ti amin. Maladingitan ako unay pare. Inayat ko iti kasta unay ni Leticia. Isu nagtalo ka kunay. Ngam ginundawayan nak. Pare, ginundawayan na ti kaawan adal ko. Kan tinalaw sa panagayat ko katkwana. Apay akastoy, pare. Nagmalasak matun kan ayat. Ididamo.
Insinanak ni Glory. Ang gamita. Kastoy man ang tinaramid ni Leticia kanyak. Guston ko nakmet. Ala, isabing mo ti pa naging inom mo. Sana makatulong kan ka dayta. Awanan ti serserbite amin, pare. Imbagkan ka. Tanatunoy mo dagiti arapaap mo. Idinto ta siyak. Nanumuak lang arudan. Linuko nagpailaan. Di kagsawi ti kasta pare. Dayawan ka kit di Tanapagadal mo ti kapsat mo. Kat nagbaligi met. Kat gapu iti kinagagat mo. Nakaipundar ka iti sanikwam. Pare. Ala. Saan mo napanunutan pa ni Leticia? Saan nga iso tinaikarya para ken ka? Dumteng to ti tiyempo. Asumangbay ti babaya talaga aparaken ka. Tay makaawat ken ka. Ken pudno amang ipatagken ka. Nasakit tirik na gapo iti napasama. Ngam na iliwliwag kumaten ti amin. Kat dito'y ko ana amiris ana pataglat ta ti kaadda ti adal. Naurnos matlaeng ti parikot nga impaay kanyak ni Leticia. Ngam kalpasan day ta, awanan ti damag ko may papankan ko na. Kat panawan laangan ti makaibaga, no mga sawa akpay, when no saanem. Alakastan kat agyaman ako na to'y pagayam mo, Marlon. Agyaman akpaga Marlon iting ka pa nang ipinglay ti pakasaritaam. Husto launay tinakunam, anapatag ti adal. Kaya't agpaay da ito yung inspirasyon, kadagiti agad adal pa'y laeng, asayaaten nyo ti panagadal nyo. Tadayta ti tawid, asaan to amapukaw kada kayo. Saan amatakaw ti asino man. Kaya't no may papanmet kan ayat, tay kunada aruden, nasaktan ka man ita, ngam di mo kumasaraan tapusom, itinagan ni ayat. Tadumteng tumatlaan ti talaga aparakan ka, pagayam Marlon. Bueno papagayam, hingga nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinaga na Marlon, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan, kanitimat direksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Na imbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagaya managpailinga di tinagan as Silin. Manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nalaingak a makiapa at dalabasit mangeg ko kontra kanyak saan ko apalabsen. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Silin. Dito programa tayo. Dear Mr. Lonely. Mapanak makisagkala kay. Isupay titangdan ko nga igatang ta iti masida. Ay katuna. Umayak kumamat ng agarado ak ngay. Syaklat tan ti makitangdan. Agtrabaho ka iti talon tayo. Tulungan kanto inton mabalinan araupan ti talon ta. Agawid ka nga ron adagos, numalpas ka makitangdan, tasikat agluto. Ay katuan anya ti kayat mo asidaan. Kung po may makamukan. No anya ti kayat mo, kayat kumutin Mapat ka magayang makisag ka si Len. Wala nang, da kayo ngay, papanan nyo may. Mapanak makisag ka. Sa dino ti pakisagkaan nyo. Ken kumari bekang. Kat isumat ti papanak, nanang. Kaagkuyog tan ang arod amapan. Nanang, awan pa'y mabalin araupan atalon nyo? Awan pa'y nga raod. Ay kat agpapada tayo nga rod
Asino mat day ta babae kadwa tayong ado ti inanananang. San ko nga ambaw no asino? Itaklaan mo't ang makita. Nagalas mo ti ugalin. Ado man ti panagtugaw na, ngam ti panagubra na. Katbaybay amon di napatag ka ang trabaho kalakta. Malugin ni Nana Becca, makasta ti swelduan na. Katadamat ken kwa na no alaan nan tuman na makisag na. Di ka sumanao, tama nga no adama kang ngagkan ka kan idanong da iti da ita a babae. O di nasaya at tapno agbain mo. Adday ta ti sweldom tarabitab a babae. Ti ko na, saan adumanon kanyak ti bagbagam? Kaanak-anak ni Auntie Bekang. Siyak ti tinalak na amang bantay kada kayo. Iso nga uray agtugawak iti agmalmalam. Awan bibiyang mo. Nagalas ka ti ugali mon? Kasmat laki nalaad mo. Ha? Amok nga rod, akaanak-anak ha? Imbagam kumaa nga rod, tapnamok. Tiamok kat natangdanan ka, sadot. Inton maminsan, saan nga min atila pakibibyangam? Day tala trabahom ti pakibyangam. Ay na, isaksakit ko lang ang ni Nana Bekang. Sayang lang ti itangdan na, taad-ado ti panagtugaw mo, ngam ti panagtrabahom. Tapno'y bagakkan ka, biyangot a babae. Saan nak atinangdanan ni Auntie? Timulo nga kalibre. Iso nga awan bibiyang mo no ad-ado ti panagtugaw ko. Ay kat imbagam kumaa nga impakpakauna kada kami. Kasano nga rod na ada tumulad kan ka? Gapot na saan ka para mag. Iso asana rod ba nga ibagak pa lang dayta. Ay ko iso nga rod saan ko nga rod nga amo? Apay nga makaungat ka. Inton maminsan ngamin, agdamag ka pa'y nga umuna. Saan ka ta sumanao ka? Wano saan? Nagdamag ka kung maadiretso kanyak. Tapno na sungbatan ka. Sikat ti saan anak isao anasaya at kanyak. Nakaungat ka la adagos. No talaga nasaya at kaatao, saan ko maakastatipan na kisaom kanyak? Dorbab ka ki di Ti awanan bain na babae? Nasakit tinakom na. Apay, amok nga raod, akaanakan tinagpasak ka. Ay kat binaybay amlat ako man anak ko. No nagsuri ka, di saan kayo kuman nagsinong baat? No nasaya at kumatipan na kisauna, di saan ko kumamot anasong batan, nanang? Ayan niya kalaki din aya. High blood ka mga minumaminsan. Apay gayam apinayaban na kayo ni Nana Bekang itay, nanang? Anya timbaga na? Uray siyakla ka no, ti umay agsag ka inton bigat. Iti kasta, maliklikan ti panagsinong batyo manan iti kanakan na. Na yan day jabak bakutan. Jay kit din kaanakan na asadot ti sakit na. Awan kit din ammo na. Ay ka natural nga isakit na ata kaanakan na nga raod. No di na kaya't amapanak inton bigat. Di saan lang. Apay, iso lang ayat ipakitang danan. Maykan, tamangantan. Ay na, huston day ta pa nagmismisuot mo. Lipatan mo day diyan napasamak. Ta sumangutan iti panganan. Nasakit pa'y lang nga tinakam ko. Ay na, bakit? Ikatam ngamin ti ugalim, analaing amakiapa. Anya nga ti kayat mo ngay? Agdo mo gaklatan akasla natuktukan abisokol? Ano ba sitla abanag? Palabsamon, bakit? Para kanya, saan abasit lang abanag dayjay? Ala, huston bakit? Taamangan nuda tapay, ti agapa. Bakit? Isardang mo pala ti makitangdan, tas agadak dya inaradok atalon. Mapan kamutan agsak ka. No nasagad ko, nakasagkakan tumat siguro, agratan taon. Ay katuan tapno makalpas tamutan. Hawon nga raw, adun dagi tinalpas ang nakaraap. May sata kadagi tinaude. Ay katanya ngay nga rod. Inbag kadakwada tada traktor da. Isuman mo ti sumaruno nga iornungan ta, bagat. Ay katuan Intun malpas ti panagtatalon, agkarpintero ak tumanan. Agbiro kami kan ni tatang, iti pakitrabahuan may. Nasagad kun ti talon, bagat. Umunakan nga grab, taiwayway ko pa'y tinuang.
Sigurado ang mabisinan. Wan, sige. Rugyak matan ti agra. Ay, nagrigat ka tibiyag ti manalo nun. Ay, sapay nagsakit ti sikat ko. Ading silin. Mabalin ka diti, bumingay iti danom dito italon nyo. Agkurang ngamin ti danom iti talon ko. Tapno makaarado ako mamitin. Saan na bale? Tado ti danom nyo dito italon nyo. Ay na, Manong, kasanumat, numabayag manin asaan nga agtudo. Di ba kat kaasimot dagiti iraab me. Saan mat siguro ading ko? Oray basit la eh. Ay sana mabalin, Manong. Urayam nga agtudo manin. Agiin nanos tayo nga aguray iti tudo. Tawan kat nga rod irigasyon tayo. Mangnamnama tayo lang iti tudo. Sobramat ti kinapaidam mo na babae. Tanya nga rod ti kayat mo. Ununaan ka. Naglaing kan ngay. Kaslawan masapol mo iti pada matao. Imot. Uraan niya ti bagbagam. Alangan mo't nga unaag ti sabale. Sakbay at ti bagay. Ay na, no saan ka la babae? Amangan no. Amangan no anya. Ituloy mo Amangan no kayat mo nga ipabarangay ka. No adda sana nasayat ang mapasamak kanyak. Sikat ti matudo. Ta sikat ti adda ti sakit tinakam na kanyak. Panawan ka man langan. Imot a babae. Unay kamatan bakit? Di mo pailain palubos a bumingay ni Manong Dani iti danom iti talon. Adu mo ti danom. Ay na, Rod. Sakbay a panunutam ti sabali. Ti bagimpay nga umuna. Kasimat nga raw, tasaan pa'y anak kaarado. Adu mo ti danom iti talon. Siyak ti asawam, Rod. Iso ang siyak ti kampyam. Gaputa siyak ti adda ang mga ayat kan ka. Apay, kabailan dagit at tao nga ipaay ti maipapaay ko kan ka? Data ti rumbang nga kakampi, lakay. Tandaan am dayta. Bakit? Ngam kuma, amumat ti makikadwa. Ay, agabuso lang dagit at tao. No kanayon apat gam ti kayat da. Ay na, bakit? Talaga asa anak ang maawatan. Nagbayag mutan ti lumabas at tricycle. Itayak pa nga gururay. Ay, nabanugak pa yan anak katakder dito eh. Ay, aday ta. Adamot langon sumungad. Para. Ti awanan ba Nimot gayam Dani dayjay. Kat linabsan naklatan. Unay matan. Ti kinaado ngamin alumabas at tricycle. Ti pa'y tricycle ni Dani ti limabas. Balbalsan nak siguro. Ay, nabayag ka mat bakit? Awan nga rod ti tricycle. Awanan bain day di Dani. Linabsan naklatan. Dinak inlugan. Ay, kasano, kinaapamat ngamin. Binalas na ka iti kinapaidam mo. Awan kit dit am muna Ay, Pasahero akmat. Agbayad akmat. Apay, makilugan ak aya iti libre? Ay, awan maaramidam no saan na ka nga ilugan. Bakit? Nakalpas kayo ka din anak karaep, nanang? Word, anak ko. Kasi ni Apo, nakalpas kami. Dakayungay. Ay, nalpas kami mutan. Kunan ni Rod, agbirok da ni tatang iti mabalinda apag karpinteruan. Ay, kasta ka day. Isumala nagkuyog da itay agsa, papimanaw. Wala nang. Katsapay la kumaan. Tamakabirok da iti pagtrabahwan da. Sa bagay, nunalpasin ti Raep, awan matuna yan ti aramidan da. Iso nasaya at mat no makabirok da iti pakitrabahuan da. Bakit? Addan pakitrabahuan mi kanitatang. Ay, nagmayatin nga'y. Tada na birukan nyo adagos. Wan nga ron bakit? Swerte nga ron ti iruruar mi apa nagbirok iti trabaho. Nakabirok kami adagos. Kaano nga'y ti papan nyo? Adda ka no kada kami, no kaano ti kayat mi nga ipapan. Kaano nga ron ti papan nyo? Domingo mat ita, di ora inton bigaton. Alang nga rod. Mapanaklatan di ta store.
tagumatangak iti si daunta kan balunam inton bigat. Anya pa'y tigatangam, Silin. Dayta aminan ading ko. Kwenta mo. Mabit lang ah. Ay, sibuyas pa'y gayam. Mabit lang manang ta mga laak. Awan ka din? Awanan, ading ko. 432 amin, manang. Nalipatak mo tayo. Mantika kan soy pa'y gayam, ading ko. Mabalin ka diti sumingit, ading ko. Nalipatak kami nga inidop jalot-lutwag. Basang, 20 pesos man nga asin mo. Sana bali taday talaang tigatangag. Nay, apay, senior kayo? Takayat yu ada kayo ti umuna? Kuha ngamin, ang mga no adupay tigatangam. Ang mga numaksat ngamin ng jalot-lutwag. Ay, saan kayo matgayam a senior? First come, first serve Urayin nyo ti batang yaw. Nagawan mo't a konsiderasyon mo? Ato yun ti asin mo, madam. Ito yun tulat ti bayad yo. Sayang kami numaksat pa jalot-lutuin nyo. Ay agyaman basang. Taman nakaawat ka. Saan akas la dito customer mo? Ita akla nakakita ti kastoy a klase ti tao. Awan pa'y konsiderasyon na. Sige, panawan kayon. Talaga, mat nga inunam day dya bakit Ay namanang, nasingpat ni madam. Amok day jay. Gusto mat nga minti ko nana. Kasi mat, numaksad di ilut-luto na. Ala, kwenta mo, numano amin ti bayadak. Taday tumot ng ti maudi, ngay gagatang ko dito istormo. Ay, talaga anagalas ti ugali, manang. Agdi na, magtikinalaing mo ang makiapa. Awan gayem mo ano kasta kalaang. Balbaliwam man day tanga style mo, manang. Bakit? Masapa ka nga aglutuin ton bigat. Masapa kami kanitatang. May kami mat. Ni tatang samot day jay. Proud. Dumanon kayo, tatang! Tatang, apay akadwayo day tan nalaing asumingit. Nga uray saan pa'y mat a senyor. Ay na, bakit? Anya ka di. Apay akas tati pa nagsasaum iti agbalin abos mi. Asawang gayam da ito'y bastos a babae, Rod. Pasensya kan, ngam saan kan akayak nga agtrabaho kanya. Anya, ang madam. Ang mga numabalin na pagsaritaan tayo daytoy. Pakawanan niyo ti asawak. Saan nang amo? Ada kayo ti busko. Uray pa'y, awan urbanidad da ita asawam. Da kayo kit di ti awan urbanidad na? Kayat yo, da kayo ti umuna alakwanda? Silin, anya ka di. Ay, awan bibiyang ko. No saan mo nga watan at trabahador ti asawak? Awan bibiyang ko. Pumanaw kayo kit din dito balay may. Panaw! Makitam ita, ti epekto ti kinalaing mo ang makiapa. Pasensya ka na. Hanggang jak ngamin kayat nga irurumandag. Uray nagbasitan abanag. Umanay apakiap-apaam. Ay, awan mayat ang makigayamkan ka, iti day tangar aramidam. Kasano pa ita? Imbis nga adda pagtrabahwak, awanan! Kwarod. Saan ka madanagan? Ikarigatak tagbalbaliw. Unngag paiso. Awan gayom ko. Kasano? Mabuteng da kanya, gapu iti kinalaing ko ang makiapa. Ingkarigatak tinagbaliw, Mr. Lonely, napanunot ko ngamin nga awan ngagpaiso ti gagayem ko. Ket ita, ikarkarigatak ti makigayem kadagiti karubak. Tuy pagayam mo, Silin. Agyaman nakpagayam Silin iti daytoy apakasaritaam. Nasaya at nakaamiris ka. Narigat ti tao nga awan konsiderasyon na iti pada na tao. Dahinton si kantumet ti adda kasapulan na, sigurado asaan da kantumet at tulungan. Buhay na papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged di tinagan Asilin, manipod probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika
Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely, Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan alaya, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamad nga ibinglay ti pakasarita iti biyag, barang makaipaay ti adal kadag iti naayat adumdumay. May papan iti ugalik ti inak ibinglay, agapuanan ti nalaus, apa nagbabawig ita. Bueno papagayamin tayo tinggan ti pakasaritaan ni Leia, dito programa tayo. Dear Mr. Lonely. Leia, mapan ka no agatang ni Ronald. Anya ka di pagatang mo. Anya nga tangag paiso. Si Kaman, no anya ti kayat mo. Anya nga tangay tilaklako da dyan. Di sigot siguro torta, kasjay, bangos, fried chicken, kanatang. Sige, jay fried chicken laangan. Sige, di tamat nga rin i-text ko ka ni Ronald. Sige, kitagyaman na. Okay, awan ang yaman na. Anyamot din ti kastoy. Makapaawan ganas amangan. Oh, apay. Nakalanglang si ti kutsara. Ha? Saan man iti ko na? Permi day ti kutsara. Hoy, Ronald, anya ka mo dun? Di mo pa'y pinili day ti kutsara nga inalam. Nakalanglang si. Pasensyakan. Basta inalak matlatan. Agkamot ka na, Leia. Yang. Oh, apay ayaks. Api ko mga kamata. Katawan ti pagbugwan dito eh. Adumat ti danom. Ay basta, naikatan ti ganas ko amangan. Adayo gayam tinaggapom a lugar, Leia. Ngam apay nga sam ti makitagtagad dito'y palengke. Makaboring mat nga min tagigyan lang ang ijabalay. Sa bagay mo kiti, Once hindi. Iso nga idi na yabandak da Ronald. Ay, imaya ko na. Ngam tagigyan lang ang ijabalay. Tinasaya at numaanong sambitoy. Sakit kaslaad na mabalinyo itipyag. Wen, ano sa tadyak kaya tagtali na ijay ayan mi. Wen may mayatan ti kasta. Ta makaliwaksay kan makatagad ka. Ngam apay nga di ka agbirok iti sa bali panggadama. Di ko mapang opisina Wen no. White collar jobs ako nata. Saanin? Kay kayat ko dito ta-enjoyable ti makipulapol ka lagi ti buyers. Wen makit di Adda puntom dita. Uy, Leia, nakaawit ka mo't gaya man. Wendo na, mailiwak mat nga minang kada kayo. Uray da kami kailiw da kamatan. Kailiw min ti pa nagkukuyog tayo iji simbaan. Kan aminan. Makapamis nga ron. Kat, agsubli ka din iji trabaho. Wendo na. Wan nagpaiso. Sayang man. Kita mo, pim mo daw kan pimintas ka iti kadam ijay. Kasta yan. Wan Leia. Ay no, sana all. May tayaban kan to no adda bakan ti pagtrabaho. Sige man nga Rod Leia, kayat ko launay. Wen, namnamaam day tado na. Leia, ada ka din kaayan-ayat mo? Awan tay, apay ka di. Awan,
Oh, di agsapol ka. Bayam pa siya ti birokan da. Wan matkit di Mayat ti adda ka ayan-ayat na. Basta lakit di nasingpet. Kitaan na kami ka ni Ronald. Naragsak kami adwa. Wen nga rod, makapaapan. Sana bale. Addan to makasarakad ka. Kat naragsak kayon to. Sapay ko mga rod, Cindy. Sapay ko nga. Sa bagay, saan nga inapuraan day ta abanag? Wen metkit di. Kaputadyak kayat ama pasamak manentikas itinapasamak itiin mo ng ayat ko. Ala, Huston. Di mo lagi pan tinapalabas. Amang ano agsangit ka pa Anya! Leia, nabayagan nga agar-ara makan ka. Di na ka di pa'y laklonen? Dino. Ibagam, Leia. Nakasaganak ang mga awat, manyaman ti desisyon mo. Panagkunakit umdasan dagiti impakpakitang kanya. Anapod no ti panagayat mo kanya. Leia. Iso nga aklonak ti panagayat mo, Dino. Ha? Oh, agyaman ako na, Leia. Agyaman na. Agyaman akmat iti panagayat mo kanya, Dino. Katsapay ko mata di kagbaliw. Ikarik. No adaman ti baliwak, kat dagijay sana nasayat nga aramid ko. Ngam no ti panagayat ko, di ka matanagan. Saan to Apolos nga agbaliw? Agyaman ako na, Dino. Katnam na maam. Saan tong agbaliw ti panagayat ko kanta? Apay asyak ti sang kakita yo. Ronald, Cindy. Uy, blooming. Anya? Maragsakan ak para kan ka. Katawanan ti maibagak, no di? Congrats. Congrats para iti anya. Di ka man. Mukon. Agayan ayat kayon ka ni Dino. Wen, Leia. Naibaga ni Dino, nga inaklon mo ti panagayat na. So aday jay, nakaragrag sa. Ala! Una yun day di alalaki. Kunak mat adina pa ibagbaga. Ha? Maragsakan nga rod, iso adinan nalapdan ti bagina anang ibaga. Wen nga ta. Sana bali atawan mo't dakas na. Kan saan nga istrikto ti boss tayo dito ngay. Saan da nga ipagal ang makirelasyon ka kadagiti kakadwa tayo dito Nasaya at ano kas na. Agamakak ngamin. Iso adyak kayat amaamon ti sabali ti relasyon mi. Awan parikot iti dayta. Pinapatag, saan tayo abaybay? Anti trabaho tayo. Leia, talaga ka di sumurot ka ni Cindy ijay ilida? Wen ko nga, Ronald. No kaya tibos tayo, Iso nga rod adamdamagan ka, taibagakan kwa na. Tauray sa anak pa sumurot. Tapno agbati dito pwesto. Wen man nga, Ron. Takayat ko ti agpasyar ijay ilida. Ay katun Ngam amangan no sa andak apalubusan inton umay alawas. Kuna nga ni Dino nga ipasyar nak ijay ayanda. Kayat da. San abale Adda kami mat nga agbati dito'y pwesto. Ay, wen man nga rod. Apay, yawid na kan ni Dino? Wen ka no, tayam amunak kadagi tinaganak na. Nasayaat no kasta. Tapno maam-am mo mat dagiti naganak na. Wen nga rod, Ronald. Ay na. Kasla umununa kayong agkalay saa. Anya? Wen. Kasla ngamin nakasaganan ni Dino. Ngam, awan mat kididakas na. Ay, makitan to. No anya ti ibaga dagiti dadakkel na inton mapan kami ijay lugar da. Ay na, pasensyakan balasang ko. Jakmot gamin amo adi mo gayam kayak ti agsida iti native amanok. Ay, awan anyaman na nana. Saan tumat ngamin nga imbaga ni Cindy? Agduma kayo ngamin. Paborito na ti tinula amanok. Sana ba ni nana? Uray taad damot ti sindak aprito abangus. Naimbag nga raw tadaginatang yung nga ikaan balasang ko. Ay, kastoy ngamin ti biyag mi ditoy.
Simple laang dagiti taraon may. Kaadwan na kat naktatang amula mi matlaang ti sinsidami. No, makasinsida kami iti karnay. Agparti kami na iti tarakan mi amanok wano pato. Adayo kami iti palengke. Uwan nga rod, nana. Masapol asumalo kayo, pay. Tapno makapan kayo ijay sentro. Wan balasang ko. Kasto iti panagbiag mi dito. Kitaam ultimo pagluto may kat kayo. Nung napintas ti aglawlaw, nana. Wan ba't di Ay, naimbag man ta, nakapasyar ka dito o ibalasang ko. Ijay ngay lugar yaw, kastoy ka di matlaang. Ay, uwan, nana. Tila ang nagdumaan na. Kat asidag kami iti sentro. Kan igid ti kalsada ti ayan ti balay ni. Ay, nagasat kayo marudlo kas tabalasang ko. Tas ana masapul amagmag na kayo no da papanan nyo. Uwan, nana. Sana ba ni? Ipasyar kong tumat ni Cindy ijay ayan mi. Tapno makita namat ti lugar mi. Nasaya at balasang ko. Kasla di mo mat na-enjoy ti panagpa-share mo ayan ni, Leia. Na-enjoy ko mat Cindy. Sigurado ka? Wan. Kat no di ka nagsidsida kadagiti linoto ni nanang ko. Dila ang ginatang ta ti sindam. Di mo pa'y naramanan ti kape mi abarako. Ay napasensya kan Cindy. Talaga ngamin ajak kayat tiraman na. Maawatan ka? Agyaman na. Kat, ipasyar na tumot ijay lugar iyo? Wala. Ipasyar kan to. Apaman nga agga po kami ijay lugar da dino. Wan gayam anya. Mapan kayo pa'y ijay ilid Wan. Kaslaw madanin Makitan to, no anya ti ibagada no agawid kami ijay lugar da. Apay Leia, anda ka din nasakit kan ka? Ay, awan din. Apay nga rod adi ka rumwar. Awan, kasla malaminak ngamin. Isuadyak pa kaya ti rumwar. Sana bale, rumwarak to inton madamdama. Alang nga rod, sumurot kan to inton madamdama tamangal daw tayon. Awan din. Inton madamdama lang. Sumangpet to dagiti daddo mapay akakabagyak. Kaya't da ka kano makita. Ha? Apay Leia, di mo ka di kayat? Saan matkiti? Kasla mabainak. Pagbainam kumangay. Talaga kasta dito ayan mi. No ada bisita, si aayat da amang pasangbay. Kasta ka di? Wan Leia, iso adi kan to agbabain kadakwada ha? Kat, kumusta mo ti panagbakasyon mo ijay lugar ti kayan ayat mo, Leia? Nasaya at Donna. No may papan iti ugali da. Awan ti maibagak. Gaputa mariknak asi pupuso ti panang pasangbay da kanya. Oh, di nasaya at ngarod no kasta. Undo na. Ngam anya? Ay, ti panagbiag da ti kasladyak maanusan. Kayo ti paglutuan da. Kat, ay, nagnisit ti kaldero da. Anya? Wan, kun ubog ti paggapuan ti danumda. Oh, di nasaya at sigurado ang nadalos ti danumda. Ay, kasladyak maanusan. Sika talaga. Agpapada tayo mo't iti panagbiag. Kayo mo't lang di paglutuan tayo. Wan sigurado analinis. Saan akas jay? Nga amin akaldero kat nagnisip. Apay, asino nga min ayat ikadwa ti ama ni Dino ijay? Awan, isulaang ti adda igibalay daw. Oh, isumot lang kayam. Awan ti kadwa na nga agdalos. Nang runa kat imbagam alumakayan ti ama ni Dino. Iso ang maawatam kuma. Kansan aday ta ti mapanmukit kitaan.
Apayan bakit? Nagluto ka matmanan iti masida. Nadamot dyan luto ni tatang Ay napasensya kan lakay. Kasladyak ngamin kayak tiraman na. Anya? Un, iso ang nagluto akmanan. Kaslamin alutuan ni tatang kat di mo kursonada. Saan mo't? Si daak mo't dagiti daduma. Bakit? Saan mo't lang nasayat? No kanayon aprito ti sidayam. Agsida ka mat iti adda sabaw na Un, amok dayta. Laya, balasan ka. Sapay lako mata di mo tagidaksen da ito nga ibagak, ha? Tatang, Awan, ti maibagakkan ka. Tatrabaho mo't amin at trabaho dito'y balay. Nga madala ang jak magustuhan. Na delikado ka launay. tatang, Masairak no daduma. Kaputa sipod nalpas ti kalay sayo kinidinaw. Jak pa'y napuutan na nangan ka itiin lutaw. tatang, Ulitan pa'y nga inawan dagiti ininawa ka. Kasla di mo pa'y katasublaten tinagkapiak kuno nanganak. Nga oray na inawan mait. Iso nga amok akadurman nak balasang ka. ay natatang, saan mo't akasta? Amok latan balasang ka. Hanggang jak amo no apay. Idinto ta kunada mait ngagpapada tayo iti panagbiag. Iso ala dingitak ano yung bagak day toy. Sapay lako mata di ka masaher. Ay, anyan? Kastagayam tinapasama? Once hindi, iso ang masakitan ak unay. Sapay ko matadi ka masair, iti ibagakan ka, ha? Ha? Panag ko na kadadangamin kamalim, Leia. Gaputan na arte kalaunay. Anya? Wun, nadlaw ko daytay dinagawit tayo jibalay ni. Diyak nga rod maawatan, taapay nga takas ka. Kat agpapada tayo matgayam iti sitwasyon. Ha? Idi damo, ipagarup ko na adamabalin nyo iti biyag. Ngam nakitak nga agpapada tayo lagayam iti kasasaan iti biyag. Ngam mas daawak ngamin, taapay adi mo maawatan ti sitwasyon nyo ijay ili dadino. Sikat ti na ikamang. Iso arumbang ko ano anya ti panagbiag ijay, ay kat awatem asipupuso. Cindy. Kan may saan arumbang akadurman mo ti ama ni Dino? Tawan mat sakit na ama kaakar. Iso abaliwa mo ti ugalim, Leia. No kayat mo, anasaya at kaakanayon kadakwada. Nakaamirisak at binaliwak ti ugalik, Mr. Lonely. Pudno gayam ti bagbagada kanya. Asaan ti klase ti panagbiag, tikit kitaan. Ken sana nasaya ti agpamarang nga daan, idinto taawanan kamut gayam. Sapay lakuma, taday ti apakasalita kat agbalin nga adal kadagiti nakangeg. Alakastan kat agyaman akunay. To'y pagayam mo, Laya. Laya pagayam ko agyaman akiting ka panangibinglay iti pakasalitaan. Kat pagadalam daytoy apakasalitaan. Kat sapay lakuma, tagtultuloy ting ka panagbalbaliw. Bueno papagayam yung nangagan ti pan nakaidrama ti pakasalitaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan alaya adinan inlanad ti address na. Tampok dito yung programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kaniti madireksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag